nikah keroke gelem nikah bungkar nyaba sik bungkar napa ukuran sakit pertama orang ijabutnya begitu sakit padu benih betul pedang 300 si nomor 2 orang ijabutnya benikah pada ben mbi ngolen kini mau diketolak si nomor 3 orang ijabutnya begitu sakit pada ben mering celoncung tak luang kita jam lagi ke dolok nyubul ke dulu. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihukukillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibtiadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mautu babun fakullun nasi dakhilu. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong ajunan simulja Kiai Haji Abdullah Sattar sedari Lumajang seabtina sangat amulja aki terhormati ben mantir muka buda buna paring manfaat ben barokah amin Allahumma amin sepetin kaula amulja aki ajunan simulja Kiai Haji Badwi Muslim seabtina sangat taati terhormati sarengan ajunan simulja Kiai Haji Zainuddin Bakri seabtina sangat amulja aki terhormati ajunan simulja Kiai Abdus Salam sateja para kiai para guru sepetin kaula amulja aki tokoh masyarakat langkong-langkong Bapak Rajai Kepala Tisa Bucur Bara sareng sateja jajaran posepo kampung selain sebutan kaula amulja aki ajunan Bapak hadirin muslimin sareng ibu hadirat muslimat lepele tatang ke pamili onjangan semoga kaula ajunan tetap badaneng dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala udi dalam keadaan Islam iman semoga tak icabutnya besarang Allah mun tak telah andi bagian yang Islam iman amin Allahumma amin sifatan kaula amulja aki sahibul hajah sahibud dakwah tuan rumah bapak muslimah bu muslimah sareng teretan Muhammad sekeluarga ika dintoh sika dimai malam semangkin tuan rumah memperingati Saibu Arena almarhumah Bu Murila iki bin alias Bu Suti sareng almarhumin wal marhumat selain dari bangga sepotuan rumah mantir muka sateja amal bagus seiterema sareng Allah ben tekel-tekelah mana biki bade kalakuan cubaan semuka kenging ngapa-ngaporana Allah kenging ridha Allah kenging syafaat epon kuste
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga almarhumah kenging tambahan rahmat nikmat kecemburan alam barzah sampai oleh nikmat akhirat iki kento suwargana Allah barokana semuanya tiba akidah Pak Muslim Bu Muslim Muhammad sareng Muhammad bin Satretanan sehingga nak foto dadi nak foto semanfaat sebarokah dunia akhirat amin Allahumma amin sebutin kula amul jaki Bapak alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin kaula ajunan semakin along polong tempat semulja dalam acara sangat mulja yang kikintoh acara haul atau seibu are anapa mi kocak mulja insyaallah kaula ajunan Rabu hadir dekinto sakoni banyak atambe ingan kapate kinto thank you orang mon atambe ingat kapate tak ingat kapate kitu minang keanjuran dari Rasulullah ipakon sareng Allah ipakon mabenya ingat kapate anapa tretan orang mun ingat kapate kinto insyaallah odi kinto tak ngeslong iki insyaallah mun kaula ajunan sering ingat kapate insyaallah odi kinto tak ngeslong dere mah tak ngeslong bederim dere mun bederim tak reperian insyaallah manusia sepas bisa arasanan sepas bisna bisa tungatu bisa afitna gara-gara lupa kapa manusia sepas bisa amuso bentatang ke gara-gara lupa kapa manusia bisa amuso sasaretanan satatangkeun gara-gara lupa kapate manusia si bisa bengal kalake gara-gara lupa kapa mun kaula ajunan ingat kapate insyaallah odi bekal tambah sae amin Allahumma ana betretan mate kinto tak sadar Pak nedeng tretan sekoni Allahumma sholli ala Muhammad orang icabutnya beginto mana bi rohnya beginto depak katoot manusia kinto ki sadar Pak nyabang erok depak kabucil manusia kinto ki sadar ki ingat kebentan orang tay telepon ya majadiin ki ingat Pak erok depak kabucil erok depak kadede ki sadar ki ingat tay telepon teretan ya nomor berempat telepon nah ki ingat Pak tapi non tapi bapak ibu debuna Allah falaula idza balagatil hulqum salla erode pak kagerungan icabut bi malaikat erode pak kagerungan hatam riwayat bucur bara Pak hatam riwayat bini hatam riwayat anak kenapa sih terjadi wa antum hina idin tandurun beun kapi waktu jeriah ningalin dek ka apa-apa sih kelakum beun mulai ki buru belik sampai ken mati nanika satu aja kelakuan si bagus sejuba itayang ngaki papat deng kapi ya Allah maka nengke itu perang kaula ajunan maka orang mun mati ya kento ku kontelken Pak Allah pendek nyorot genteh anak selain mun ada anak kompo ya Allah terus sampai tada ronika cek peke ben Allah ben lafal Allah anapa tak sadar cek lah tak sadar Pak thank you nunki la insyaallah mun kau lebon ajunan kenging rahmat Allah kenging kebelasan Allah kalau ben itel ken ni kay pangiding ya Allah Pak ipangiding Allah bisa nuroaki deki kalau ben rahmat Gusti oh, amin Allahumma kan gula ben ajunan setuju sik keteruwe kinto sik ngak mun bedoreng sejeje tangis senon dek parlon na tangis kinto Allah mun sing mati ya sik tangis ki bade seminta gedang tak beri
Bidang ngai penteng ucai jual, tinggal mati tangis. Mana apa parlon tangis? Dia parlon natai telken, maca yasin selain, maca tabarok maca yasin. Sekasoran nelken ten sampai tada ronean. Karena kau ajunan tak sadar. Saya kata orang gula ajunan setong waktu kain toh. Kenapa? Mate kalaban husnul kha. Memang macam Allah pas mati lebih la ilaha illallah. Tapi menurut saya Pak, beda setong kiai saya telkin bi potona, cek pon potona selkin Allah. Tak noro aki si abah si telkin tu si songkat Allah. Libalian tak noro aki so sapotrana apa tang abar ya mi tak bisa noro aki salah apa tang abah cek tang abah rasana tak teman lanyala mi pas tak bisa moca aki Allah dalam masih terus itu lagi akhirnya tuka tretan sesete ni ketuka napa cebuna mundelkin cek depan de irah ikwa sesong si mati ya ni kasi masih ngapa munelkin jeda pande ayah ada yare munelkin la ilaha illallah pas mati cerita hebat nih Pak orang mati ya masih nggak kering si beres alhamdulillah kenapa nih kamu udahlah Allahumma sholli ala Muhammad kenapa mudah lagi itu istiqomah. Mangkan orang mun istiqomah tak kubetir bekal iparingi rezeki husnul kha. Amin Allahumma. Orang mana bi istiqomah modal istiqomah tak kubetir bekal iparingi rezeki husnul kha. Dan pasera debun Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Demuna Gusti Allah alladzina qalu rabbuna Allah orang banyak si pada ngocak tang pangeran Allah pasira pangeran gula sampean Pak Allah berapa Pak? La ilaha illallah tak ada pangeran sesempe angin Allah. La ilaha illallah tak ada pangeran sema beres ben sema kering angin Allah. La ilaha illallah tak ada pangeran sema miskin ben sema soki angin Allah. La ilaha illallah tak ada pangeran sema udi ben sema mate angin Gusti Allah. Orang benyaji pada ngucap tang pangeran Allah sumastaqamu maka kare-kare istiqomah nyempena ka Allah. Istiqomah bejengah benih karo bejeng biasa tapi salat berjamaah. Mun la salat berjamaah tade ya bejeng kati bi tagi bagi bejeng make katibi Pak istiqomah pasana istiqomah ibadana tatanazzalu alaihimul malaika malaikat turun ka orang panika Pak bila jaipun ulama mufassir nafsirin malaikat setoron orang panika tinggal mati ya Pak intarin bi malaikat napa parlon malaikat intar atau kotok kalau bentelok perkara si katok kotok kau ring si mati apa nih? Kenapa tok koton malaikat? Pertama, Allah takhafu cek takut benia. Masya Allah malaikat atau kotok cek takut ke? Kenapa mi pokok cek takut? Orang mati gitu kata aku anpa. Kata aku anpa apa non? Orang mati gitu telok jadi di bayangan. Pertama orang mati gitu cabutnya begitu.
Ini nyabai yang Pak, nyabai bungkar Pak. Orang kayak gerem bayi sakit luar biasa Pak. Iki, mun abe kayak gerem bini tak ning tak santak bentar Pak. Magengkor siapa magi bini Pak. Iki, orang kayak gerem, orang apa caan salah. Nika kalau kayak gerem, nika bungkas, nyabe sih bungkara. Napa ukuran sakit? Pertama orang icabutnya begitu sakit, pada benih pedang 300 kali. Si nomor 2 orang icabutnya benika pada ben mbi ikolit kolen ki di odi petong kali. Si nomor 3 orang icabutnya begitu sakit, pada ben pering seloncur tak luang, tancap aki kecolok nyubul ke buri ini Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Pas malaikat Rabu, Allah takhafu, cek takut banyak. Semertong. Si nomor 2, wala tahzanu, cek sosa banyak. Masya Allah, itu kota malaikat pokon cek sosa. Amin Allahumma. Kenapa mi pokon cek sosa? Orang mati itu kata aku kasosaan Pak. Sosaan apa? Ape saben tatang. Ape saben ana, ape saben dunya, ape saben kampung halaman. Lebih-lebih ape saben tatang, ape saben bi. Ore seberat ting ape saben bini Pak. Ingki mun pada tuana Pak. Mun pas selake tuah singu si bini ngude kiamat pikir. Engkau mun mati kente tatang ketang ya Allah. Tinggal ada Pak gentian deh Pak. Masya Allah berat takut susah. Wala tahzanu cepon mal cek susah ya. Si nomor 3 nih Pak. Tok goton malaikat. Wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bunga aben. Ini Pak. Bunga aben. Kalau ben swarga sejen jagi bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Karena orang mati itu terus terang Pak. Ini kasih ke bunga. Tinggal ngetele swarga cepon orang mati sakit kiai. Mak ring bujur ting mati beda si mesem. Pola ken tak sakit beda si jember. Asara beteng ki beda sebeteng muana. Tinggal mati mi terak muana. Mi asinar muana beda napa? Mi mesem. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bunga aben kalau ben swarga si janji Allah beniking tak sakit Pak. Mun sakit tak kurang misem tayangan swarga padeng agi sareng Allah sehingga abe dari seneng ilang ikolo pae sakit gitu agel Pak misem Pak. Amin Allahumma. Manderen iki nun iki insyaallah mangkantoren jaga aja salat istiqomah salat mun parlo cek salat wajib mololo sosolen kalaben salat sunat. Amin Allahumma. Orang mati kentu benih telok tanda Pak. Tandana selamat, tandana orang bagus mati kinto beda telok tanda. Panapaan si telok? Pertama bibir kering. Nomor 2 mata keluar aing. Nomor 3 jabin iki to KPP kita ngeremes belo. Kita tandana orang mati saya Pak. Tak usah beda kapi setelok salah setong setelok bibir biasa pepe tak keluar pelokeng mata keluar aing saya mata tak keluar aing pepe tak ngemes pelokeng bibir kering saya bibir biasa mata tak keluar aing jabin iki itu sampai ke pepe ngeremes pelok tandena orang saya anapa ke mi keluar aing mata. Anapa mi ngeremes pelo, anapa mi kering bibir. Cepon ulama maloh coni todus orang panikah ka Gusti Allah Subhanahu. Mi todus maloh coni anapa? Waktu nak cabut bi malaikat maut pas Rabu malaikat lain muka lembeng malaikat agebes ka orang semati ini sampai ada bu malaikat Mat mun Muhammad Ahmad mun Ahmad Mahmud mon Mahmud sampai ada bu waroh atuh ting mulai waroh swarga ben nomor 4 lekor waroh swarga ben nomor 14
sehingga arsa malo joni ka Allah ngertes perlu keluar aing mata kering bibir dari malo anak tak sesuai ben ibadah kun lengkap salat kun lengkap pasal wajib pasal sunat ada salat sunat ada pa itu suara kebi malaikat amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad maka toreh kaula ajunan semakin selain hol kaula ajunan odi neng tahun baru Islam iki tahun anyar hijriah semakin tahun sama lah nih kabu bapak si perlu uning gaula ajunan cek kelopai tahun nagula ajunan neng Islam tahun mangken nih tahun berapa tahun 1439 hijrah. Jadi Rasulullah kasamakin singale dari Mekah ke Madinah ampun oleh 1439 tahun. Kiamat lah cek paraan insyaallah tak sampai depak 50 tahun aki kiamat. Kenapa? Karena ukuran dari hijrah Rasulullah sampai kiamat itu tak depak 1500 tahun. Semakin ampun 1439 sangat. Makan sekejaki kan wajar makin dunia salbut. Iki dunia semakin salbut pak. Neng Myanmar manusia Islam ibli ya Allah sebini perkosa ibundem ki di odi senak kana ibli pak Masya Allah semakin waktu nampun manusia tak mikirin ke manusia Islam selain Myanmar senika biasa guleban sampai andes beres iki napunten jadi semakin tahun 1439 hijriah. Napa sih perlu bahas hijriah gitu si bangsa ngale na Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Lah semakin guluan ajunan perlu ngale pak. Ngale kenapa? Dari coba ngale ke Gus dari arah sanan tore ambu ke arah dari tukang fitnah tore ambu cek tukang fitnah dari bengal kalaki tore ambu cek bengal kala dari amusuan tare tore ngale ka Quran dari tak abojeng tore ngale ka abojeng dari tak ibadah tore ngale ka ibadah dan ini kan nyaman hijriah ngale Allahumma sholli ala Muhammad lebih-lebih nikah para depan nikah kare berempare insyaallah kare nemare yaum Asyura tanggal 10 bulan Surah hari Sabtu Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu nikah tore siap nikah napa sih kelakuan hibanya pak 12 niki beda si demang beda si bere napa si demang adus insyaallah bisa kapi nikah korjek kelopai adus nengi satu nikah yaum Asyura tanggal 10 bulan Surah boleh panapa abejeng 2 rakaat tanggal 10 nih apa yang demang nih aja 2 rakaat bos boleh asodako boleh panapa acelak demang nikah bisa insyaallah acel mau tandi celak muda celak nih pak 500 1.500 banyak oleh nah iki celak boleh ngerak kokoh banyak nikah demang ngerak koko boleh macam beringon kabini ke keluarga mun asal lai belanja segemi ibu sehari sampai 75.000 pak satu nikah Kimona asal belanja 10 15 sampai seket alhamdulillah mun asal labi ini nasarong aba coba obain topiruan obain topi atau satu rojoan kimun kalampi nabi ini na asal aba coba ya ada satu nih pakein kain sutra kain sut mun tak mun andi ya mun andi magi ba coba yang kuy pak teh bengka alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad boleh panapa nih kasih parlo siapin boleh neng hari Sabtu nikah tore ngusap
cetak kanak-kanak yatim nika Pak suraju kenceun nih Pak mulai Pak ngosap cetak kanak-kanak yatim salbut sal obu nih Pak tas balik iki mun bini mana kodungan buka kodungan ngosapin ngosap nika beudeung rahasia kinto kenapa sih nika iparingi kenceun bi Allah padebeun kenceunna sabebitongna ubuna kana si Yosap nika amin Allahumma amin ya cek karo ngosap mulolo Pak beri IPC Pak iki pah ngosap kalangkong cong pah mule apa parlot usaha beri pes se mun abri pes alatin debun Rasulullah Pak nih ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadaini kuwa Rasulullah debu boleh sing ngaji lambek ka Kiai Abdul Hamid semangken ni Kiai sampai maka luar toncu terus Rasulullah si debu lambek maka luar toncu sanika nih debun ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadain Kiai maka luar toncu ya Pak hakadain jadi ulah maka luar toncu ini Kiai nih Pak Kiai ini Rasulullah alhamdulillah kaulah demun Rasulullah ben orang si aneh alatini nak kana yatim ilmu swarga kulaku hakadain pada benikani maka tore latini abri pese kana yatim cek tanggung mun bisa tore paraja beri alhamdulillah lah nika ternyata Pak ternyata si masuk ke swarga keada dari kalangan umat nika benireng laki Pak ser si masuk keada orang bi pengajian orang bi mari Rasulullah masuk orang bini norok bunte kalangan umat nih Pak periksa nih Rasulullah pasir sampean di Rasulullah ajab anaka filul yatim abdina tokang nyantuni nak kana yatim abdina orang si tokang nyantuni nak kana yatim orang bini si masuk kada buniki Nuruddin Pak beni Pak buniki bedui Pak kira orang bini alhamdulillah lillah hebat reng bini ini Bu amin Allahumma Masya Allah hadirin sebetan kaulah amul jaki torbetan kaulah hormati maka reng bini tor Ibu an-nisa'u imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad reng bini pang-panganakeun mundeng binin bagus negara bekal bagus Indonesia reng bini bagus negara Indonesia bekal bagus tapi sapora wa idza fasadal bilad mundeng binin rosak negara Indonesia kenapa boleh rumah tangga mundeng binin neng rumah tangga saya maka neng rumah tangga ke itu saya keng mundeng bini neng rumah tangga rosak maka ring lagi norok rosak Allahumma sholli ala Muhammad kadang banyak nih katretan ring lagi saya ahli ibadah keng ring bini rosak akhirnya norok ring lagi norok rosak Pak nah untuk tapi sebaliknya beda orang laki rosak si binin genteng akhirnya si laki nurut aki genteng iya Pak kuat ring bini setapol ring bini tukang sotok mun sitrum korang sotok ben setapol normal tak normal mun ring laki dem selendeman Pak tak langkung ring laki dem selendeman keng si bini semangat akhirnya ring laki nurut semangat nah alhamdulillah contoh tore nika ring bini nih bagi serah Nabi Ibrahim Nabi na Allah kakasin Nabiullah Khalilullah Nabi na Allah kakasina Allah serah Nabi Ibrahim bapak Nabi Ibrahim kento kafir terserahnya mana Azar benih karo kafir tapi bapak Nabi Ibrahim sinyama Azar kento tukang kebaya pangeran tukang kebaya arcah
Tapi pas lahir putra Nabi Ibrahim, Nabi Allah, Khalilullah, kakasih Allah, mak bisa beda apa sih? Karena neng Nabi Ibrahim, neng Azar kento beda orang bini solihah serah ibuna Nabi Ibrahim. Masya Allah, embu pak, embu mun saya, insya Allah lebih embu saya, bapak saya, amin Allahumma. Masya Allah, semakin bapak kurang nyotok, bapan pama pak gedeng keng embun hebat, hebat nih pak. Ini contohnya Nabi. Semakin pada raja lagi ya, pasera Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Allah, Rasul Allah. Tapi aku di putra nyama Kanan, pasera Kanan kafir. Gila abana kafir, lahir putra Nabi. Semakin abana Nabi, lahir putra kafir. Mak bisa karena embun Kanan rajina Nabi Nuh kak dinto kafir. Kafir. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka embu sangat parloi kinto le bini ingki. Gula mator nika benih keng mamanja sampian, keng sampian male usaha jadi orang selesai, jadi orang ahli ibadah. Benih keng mamanja, polandeng bini ini kadang-kadang burlebuna karo acak-macak mono. Aduk bedek cingkau jeng na dele nyokor ales, ales cokor dele telanjuk dele telatas kening togel, ales kening to. Dile kening togel bang ucak sanmisan cokor sekali ko. Ya Allah sekangan lah tade sekali kare si kacir. Ngucak ipede remah alisan si kacir deh. Akhirnya cokor sekali kulus nungkapi. Muare cokor berengan nelpon. Maju si angkat koncengan nare. Maju. Kaca ini pede remah tangalis tade deh. Ya Allah atole pah nemu sepedol. Bah kebaya ales di sepedol, itu ales ben sepedol. Alhamdulillah aku dungan mangkat ke acara. Depak kauncengan ke kanan panas kepi pedis kipas mate. Allah perlu wali gili. Kalau pai si acelaan sepedol kening o sape. Tinggalai o sape ya Allah orang aglek kepi. Pada aglek ya pak. Padahal kayak aglek bener aglek ya. Mulai debak kebungkon kancing labeng sekejap silake nok dateng nok tok labeng buka labeng ya Allah tinggi buka silake terkejut macam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum irkan pintetin si bin Masya Allah gula bahas nika benih mamanjaring bini tapi ring bini malah semangat kangkui dadi orang sesa alhamdulillah pasera boleh ring bini ni katretan lesan nak make salah pamatur salah ka Allah pakun iterema bi Allah iki nun iki jepon ke satar gelek ki Abdullah satar man tiduan ring sepo dua lebih embu telok embu bapak tetimbu bagian telok bapak bagian setong mandian ring bini embuk itu make pamatur salah ke Allah pakun itrema sareng Gusti Allah sera kejuret ini ke orang soleh orang keramat pak orang semak ke Allah burlebuna ibadah burlebuna salat sunat setong waktu kejuret nikah inyolok sareng ibu na para panas salat sunat itikani juret tak nyaut cek para panas sholat jangan ke juret kok para pan ibadah ke Allah yulok boleh juret pakun tak nyaut kan gula ajunan mun para panas sholat sunat itu kan iring sepo lebih embu pak aja pak mun depak kebuni ke patihan pak aja bismillahirrahmanirrahim embu ke hati kanan pengajian boleh alhamdulillahi rabbil alamin pakun tak ngiding oh berarti tak ngiding ambu siapa aja nyaut iya bu engki bu apa kalau aku apa jeng sing ku tak apa jeng
Ki juret dari leburnya bakal Allah pakuna salat. Kun sampai 3 kali. Sampun 3 kali tak jawab. Ibu na ki juret ni salah pamatur ka Allah. Napa pamatur? Ya Allah, muga-muga tak pamati ya juret bi ajunan mun tak dele capok fitnana orang bini Gusti ku. Allah kan salah, Pak. Salah. Diterima bi Allah. Qabul doana ibuna. Ta'abid ke juret kento capok fitnah dari orang bini non. Bede orang lebini lebat isetong jalan. Pelacur. Tabun kekenyangan, Pak. Kekenyangan dari apa? Ngandung. Tade lagi nak. Orang sekitar rata kerja. Loh, mi ngandung cek tandi lagi. Tanya lagi, Dek. Kenapa? Mi ngandung, Dek. Kenapa? Biarkan tade lagi nak. Kenapa jawab? Kejuret. Pas ngaku kejuret, Pak. Hah? Kejuret. Kejuret. Masya Allah. Kejuret deh beda pura-pura. Ternyata tujuan kia kejuret. Salawat. Yunjuk rasa bi masyarakat. Bi toko masyarakat. Mintarin kejuret. Romana yuber. Musolana iancur. Rata bentana. Mari rata bentana. Roma ben musola. Kejuret ikentong apa. Nah pada bun kejuret. Maaf. Cek duka buru mun kentongan. Ngantos rembin beji rea. Bila beji rembi terserah. Ikentong pada. Ibli pada terserah. Sabar toko masyarakat ben masyarakat yang sampai rembi beji itu. Sampun rembi tretan matur ke kejuret cek nak kanak beji itu ampun rembi. Berangkat kejuret ben masyarakat ben toko masyarakat. Intarin beji itu. Kejuret ibu Allah ibri kekaramatan, Pak. Intarin beji combut bu cile beji ni Pak 3 kali. Combut. Mau sampean cek bu combutan, Pak. Nancel kemi karo ore. Combut bi kejuret. Sampun 3 kali. Ya gulam, man abuka. Cong, sapa bapan kaki cong. Nak kanak nikah jawab, Pak. Qalal gulam ra'il ghanam. Tokang wanembi iku. Ya Allah, si alako tokang wanembi. King ibajar isro ngako kejuret. Masya Allah, ini Pak debu naring sepo bini manti. Alhamdulillah. Sepora kabi masyarakat asa mojud ke kejuret. Sepora na kejuret. Tikel romane banguna, langgere banguna, ngangku emas kabi kejuret. Wes tau sa ngangku emas. Tang Roma bentang langger dari tanah, ngangkui tanah boy. Alhamdulillah. Mangkan sampean cek duk talanjuk adu akina. Potoh mun beni bereng bagus cek kadua kana po. Tuh maki masyarakat ada remah tore anak kento tangis aki ka Gusti Allah. Amin Allahumma sagadin to Pak beng sombong jen gula manjeren banyak manfaat ben barokana mun bener kento murni paparinga Allah keng mun salah murni dari putuna ate kaula tibi ben kotor ate ten kula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.